Kisambul binaka na sarsara ka bakrorong tiku mai ena mataka ni koa. Au bakambula tiku yani bakambimbibi kemuni na maramatina o ni benga rabitiko ena loma ni nomuni indui mata pupale. Binaka bakalebu na yalo ni benga rabi yalo ndina. E nogo na kalongata miu kinda baki kemuni ena ndo tale na itaki-taki ni paroka ramo na dhangi bo a fresh wind of hope for women. E rau tamani au tiko ena studio ena mataki ni kua o rona nongo ito kani Mrs. Kaisuba au kinda baki kemuni ena nona loloma na kalo. Na vale Mrs. Navarra. Ni anda binaka na marama ni baru tiko mai na singa ni kua. Wakalonga tiki anda na kalo ni tuku-tuku. Sa baru taga tiko na kalo. Naka. Wakatalanga kina bai Mrs. Rambuka au kinda baki kemuni talanga ena lona loloma na kalo. Naka wakaleu anda binaka Mrs. Navarra. Ni sambula binaka talanga na nanda marama. Kemuni kele tale na wakarongo tiko mai ena mataka binaka ni kua. Nakabaleu. Nakabaleu na nomro vito koni tiko na marama rua ena paroka ramungo ena kena wasei tiko. E sona ndrendre la kuduruma tiko na marama tina ka wasei tali tiko nga na kena iwali e so. Sembaranga ni tau te kibu ena mataka ni kua au sereti Mrs. Rambuka kiara ni masu e kia tau. Turanga joba na tamai ki mami wakalo malangi. Ki mami tiko talongo turanga mi ki mami ewe wasei takangana nomuni wasa. Sa tiko kina nambula. Sa tiko kina kaukaua. Sa tiko kina loloma kina binaka. Binaka wakaleu na nomuni wakatarana nguna binaka ongo. Sengola ngawi kito na bei wasei tiko enyongo turanga. Baka mimbi tiko. Beir na wakarongo tiko mai. Ena mataka ni singa ni kua. Tuwa kini mula dhaba era la kuduruma tiko ke tau saa nui taka turanga ni nayanga vi kima mi kere na nongo ni wasa na wasei tiko ena mataka ni singa endai kima mi saa masu ena edhamu ni turanga jisu ane mami soro kai wakambula. Amen. Nakabalebu Mrs. Rambuka. Ano to ulutanga to na bi wasei tiki na mataka ni kua wakandei taka ena buni ya lomo ni nona ngona na klo na ngona dono. Kena babalangi trusting God's timing. Ena matakongo enda da vital no ka we wasei takatiko kina endona ulutanga e lebo weekenda enda lako duruma tiko. Kasotaba tiko ena ngona sarangango. Ongo na nonda waraka tiko na sauni nonda kere se baka tataro sauni nonda masu wana kalo waraka tiko nona ngona na kalo waraka tiko beka mo baka mbulai me na nomu tauvi mate waraka tiko beka mintua no mudaka waiting on God's timing, whether it's waiting for healing, a breakthrough, or a change in circumstances. Waiting can be one of the hardest things to do. Ikito be bakanano minamataka ni kwa. God's timing is always perfect. O talita kana tikini bola tambo na ndaubu nau na wase tolo tikine tini kandua. Bango na kena rorongo sa the kava na kakere me rei binaka ena kena ngauna. Ia sa bakatikora kilo manra na ngauna ena senga ni mundo. Sa senga kina na tamata sa kunea rawa na dhaka sa the kava na kalo me na kena i bakatikiwu kaya dhoba na kena i oti. Ena kena babalangi. He has made everything beautiful in his time. Darangoda manda na tala noa baleta na maramango o sera. Sabaka yang baki mai na nona masulaka tiko na watina o sera. Masulaka tiko koya me rau ni solia baka oti na nona bula na watina wana turanga chiso. Levo na ngona kwesando yalo lelai da tubo
Sando bakaterongo koya. Rongo di umbek tiko na kalau. E kawa iti kombeka na kalau. E na nongumbula. Rai, au the kaba tiko mbeka endo na ka. E dhala. E bakabuni tiko. Me siang ni rongo di ukina na kalau. Ia siang ni viengu na yalan dina tiko ser. Masu. Lolo. Me adhoba na ngona. Sa dingi kina na watina. Me buli bola tambo. Kandingi taka. Me murichi su. Me noni bakabula. Kasulia bakoti. Na nona bola buana kalau. Klasa de bandi tako sera. Ena buni alona. Kabaka mbota ni nona ngona na kalau. E ngona dondono. Dua. Amen. God will move in His own time. His timing is always perfect. Mendarongo da manda, non robi o sei na nongo itokani, ena ulu tangongo. Mrs. Rambuka, vabo rani o sea, ve ire rabakarorongo tiko mai na mataka ni kua, membaleta na bimbi ni waraka na nangona na kalau. Nagawakalebu Mrs. Navarra. Iyo endo ni talano a rongo binakende sengay rongo da utingango. Talano membaleti serra. Nona posota. Sangay rongo di ko itiko na kalau. Ya sangay bakay doranga na turanga. Ena nona ngauna nga bakalo. Nalomana. Enda baka binakakina. Sa bakandirindang tagsarti nga ikya. Naturanga mendana waraki koyanga. Bale to koya na nona ngauna koya sena nona bakatule wa baka ngauna nona timing beka endaroni kaya o koya e nona nga o koya esenga ni nonda tiko kina na kena tikini bola tam na aisena wase basanga bul tikini tulsa bulkandua e katibango ni bola tambo ia koira erasa wara kichova erna va kau atakitale erna dhambe dhake me baka era bakatambana baka ikeli erna dhidi kasenga ni odha erna lako tu kasenga ni malu korina be ibosani ala iso ena nonra oira era waraka na nonda kaluliu erna kilati ko na bunyelo mandra au ngaraba tikungo au bakambau tiko endua na kalu ya londina senga bakandua ni lasu ia e bula ngaba kata kikoya ena nona bakatule wata kana bikake ni bula au bakabute kina ni ndona tikini bola tambungo ena isiana wase basanga bul tikini tosna bulkandua sanda donu menda takukumbe tukina satukina na bei wasani yala ena senga ni rawani dhala ninda sa warra kikoya. Koira sa warra kikoya na bakau atakitale. Erna dhambe dhake me bakaira bakatambana. Bakaikeli. Erna dhidi kasenga ni wadha. Erna lako tu kasenga ni malu. Yango ira sa bakambau tikoya. Ka warra kikoya tiko. Ena bakau atakira tiko na turang. E bakatalenga kina bekenda. Kenda na marama na ndrendre dhaba. Enda lako ziruma tiko. Menda kilatiko na kalau enda saba kambau tiko o koya ena bakau tiki kenda tiko ena lako ya kuninda kaya meu tinganda saya lo lelai kuwa tiko ndei wana turanga ena soletiko ko biko na kaukaua mondei tiko nga na numu bakambau tiko ya balete na nona ngauna nga bakalo o koya na sauma na numu masu Nakwale Mrs. Rambuka esenga ndena ni karaurawa me wara kitiko na sauni nomo maso se sauni kerker eu talita que ni sabe bande taki na bossa ni kalobi kento na mataka ni koa Mrs. Kaisuva e vabe sona ngoni sala orani wase bir na bakrorong tiko mai mera bakevora ni rawawatiko rawara kitiko na ngona na kalo what are some things they can be doing Naka Mrs. Navarra, levo na kandara ni vakapa. Yendo vakata to biusi taka tiko sometimes, ando bonga ngona ando mwelevawa ni tiko na kalu.
Dado bina kata me adunga na lo manda. Me adunga na nonda ngauna. Nda ngole daba tiko ninda daga tiko na lomo ni nona ngauna. Ke na nona bakatule wa nakalo, na same na wasi rosa vulkavitu na tike ni tilka wa. E kaba kaungo, moara ki choba. Amen. Tumani tunga na same na Aisea. Mungu matua e nangai waka taunde itaka nae lomu kokoya. Ia moara ki choba nga. Amen. Vida na waka sama, Mrs. Navarra, dua mateni waka sama mo me kakoniali nakalo e na nongumbula. E na kakede o wakaba, mabibibi kenda na marama, wana marama ya omere, senga wakandua ni yali bua, na nona masulaka tiko na turanga na watina. She kept her focus on God. Yes, it was long. So nangona na alelei o koia. So nangona na dhurutal mai na wuni dha, me wakabuna tale na nona alelei, se na nona me wakailia na nona focus wana kalo. But God reminds us, na same, dona na rusanga vulkavitu ya na tina kaba. Menda wara ki choba nga. Amen? Kena karua Mrs. Navarra, menda masu. Ninda wawa tiko, menda masu tiko. So nangona na numa menda wawa, da kosanga ni dakabu tu indona ka, da gailewa na kalo mengi daka. Senga na bali ni wawa, o iko talenga mo dakawa tiko na loma ni kalo. Masu, wekenda na marama, tina, ngone lewa. Wara ka tiumbeka mendona mo daka. O masu laka tiumbeka na mulini vale. Seba kaka Mrs. Navarra, tumbeka na mate. Nda lako duruma tiko na marama. Kalevo na bola ni da masu. Na Filipai na waseva na tikina ono kena tikina bitu. E waga na numi kenda. Na ka kere nga. Mo ka koni o loma lenga takandona ka. Mo tuku na wana kalo. Kena katolu mo bulida na bosi ni kalo. Dona ka lebu na bulida ni bosi ni kalo. Baleta na bosi ni kalo ko e ngata mai na sele wau batirua. So you can imagine ni kana bosi ni kalo. Ni sa ngata it's sharper than a double-edged sword, and it cuts through the bones and the marrows. That in itself really tells us the power of the word of God. Ken balbale na was nikolo e bisa utaka na nondang bula, e bisa utaka nondang rai, e duke raka na ngeli lo manta. E baka sabsabata i kenda. Yana kai koto me na was nikolo. Bimbiki na be kenda na marama na tina ngone lewa. Da masu da ulida na bosi ni kalo. Total na baka sama Mrs. Navarra, me lebu no mitoka ni binaka. Surround yourself with women that will encourage you, that will empower you. Dona no mo small group, se dona no mo kumu, dole ruam baka ngandro bi masula kitiko. Sen dole nakita mondrole dinner se lunch. Someone that will listen to you in your time of struggle and challenges. Keni kalima, onuluma, simberangan yu tingo, no pakasama tingo is to focus on service. Mo ka so na ka e maruta kana lumamu. Levi si kombeka, se li daka kanilo loma. Walimbula beka, so beka na kama wa ngai ko tukina. And no mo wakila na baka mamanda taka no midolo dola. Inda wara ki choba, menda daka na daka ni kalo. O bambuta ya Mrs. Navarra, vidra pakasama, keno chuchi beka nga, menda ka kuni ngole baba. Nona yalo dina tu bekenda na kalo. Buno udir na Israeli na kalo. Ane bola ni baka rua. Wana numir na Israeli. Mo sese. Tukuna veira. Mera baka na numir na Lubendra. Baleta mera kakwe ni ngole daba na kalo. Nangone ran tambe boli tiko ikine vale sera tombali sera lako boli moni sal. Mera kakwe ni ngole daba na bosi ni kalo. Kena nona yalo dina na kalo. Ena nonta bula. Sabi kenda na marama talenga. Sabi bimbi. Menda dona numa na weka binaka sada kaba na kalu kali lebu kala lai. Nanda wara ki choba tiko menda wawa tiko da vaka tiko. Nakabale Mrs. Kesu au talita kantona tiki na iko akaya niko wawa tiko le daka binaka le bisiko kila niko baka dhorea iko na ngeireni reida elele nandendre ko duruma tiko elebu da kembeka duruma tiko na no mitokani ka keni karua lebu na ngona tando bolanga na
kavinakambeka, you journal it. Right. Kento sabi usita katiko may nabida na programo na nomu wakamata utekiko monda bola. Wala sumbu. Nakau baka binibinakataka, nakandrendre kudhuruma tiko, nanguna tabambeke sumakina na kalonumas. Bola sombe na tiko nangori kuna le rei da listali tiko mera ni bukeki no bola na kwale na vei wasi oya ami tini tali tiko na no to be wasi na matakini kwa o ikumbeka do na marama o bakarongo ka sar tiko mai ena matakani kwa o waraka tiko wakandende na isau ni nomu kere sau ni nomu wakatataro sau ni nomu masu ngona tabambeka turanga ngona tabambeka au nangai bula binaka kina ngona tabambeka enangai dua kina na nongo dhaka sebakata kisera ngona tabambeka enangai sulia bakawoti nonambula vei kemuni na watingo. Si o ira to na luvengo. O sa odambeka na wawa. O sa yalo lelai, datubu. You want to give up? Kei tau via waka yalo ngangata ki kemuni ena mataka ni kwa. Au tale taka na kai tukuna na wasa ni kalo. Ena same rosa ngabulu kabitu tikine tini kaba. Ono tukuna na kiana Bakapertania. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Au sureti Mrs. Kaisuva, kirani dhambora enduana masu, kame masu laki rabakan bimbi na marama, erse wara katiko, kabaka tataro takatiko, nandendeni ngona, enangay somi bekakina, non rabaka tataro, non ramasu, merani baka yalong ganga takira, merani rakune baka tiko, kabaka mbauta, nina soma na kalo, na non rabaka tataro, kay na non rangangandre, ena nona ngona dono, na kalo. Kira Mrs. Kaisuva, kira ni masu bikyami. Santo busombe na masu. Ke mami waka binibinaka na tamai ke mami waka lomalangi e na e kabini kua. Ni rauni mai rongo tiko na waka sama bimbi. To tarai ke mami na marama, wako sibibi ke mami na nana. Na dagindra kita ni mbula ni wawa. Ke mami waka dinin taka na kalau ningo endona ka ke mami ndau le dhava na marama ina bunga na ngauna. Ke mami ndau le dhava. Ni tiko indona kalo. Ke mami ndo le dhava, ni tiko na taukei ni mbula, na taukei ni buraburango. Ke mami ndo ngandreva nga me ba kusa taki, na isau ni ne mami ngangandre. Ke mami ndo bina kata me ba kusa taki nga, na ne mami na numa wakatamata. Yana singa levo ni kua turanga ke tau waka binibinaka. Ke menina kalo na alo tambu. Niko ni sa baka bulidi ke mami baka tau bata. Be ke tona be wasei tiko ngo. Ke ira na marama, era warongo tiko mai. Isaru ikambi imbi na mbola ni wawa. E na same rosa ngabul kabitu na tiki netin kaba. E toka rua takikina na wasangwa na wawa. Na waraki choba. Balat saru imbimbi na kalonom ni ngandrebi ke mami. Me ke mami ndo waraki ke mni. Uke ke mami na kalo. Me ke mami talai rawa-rawa, kina ibunau, me ke mami ndo waraka na nomo ni ngauna, ke mami waraka na wei wakatule wae tu, membaleti ke mami, me rawa kina ni ke mami binaka, me rawa kina ni ke mami yanga, me rawa kina ni taudoko, me rawa kina turanga, ni wakalonga tataki ni mami mbula, kena ne mami mata wale. Pinaka levo nom ni sarangota na ni mami masu, ena singa ni kuwa, ke mami baka binibinaka, na avasaka ngai chisu na neto e soro kasayava me neto e waka mbolandina dondoanga. Amen. Au baka binibinaka bale wiki mrona nongo itakani Mrs. Rambuka baka kay Mrs. Kaisuva
Binaka makalimu na kena bewa sei, robimbo le tiko beira na marama. Era bakarorong kesar-sar tiku mai, ena matakini kuah. Beke mani na sar-sar ke bakarorong tiku mai, ke bakau ni ngandreba mani masulaki, sendua na no mani bakatataro, mani ke ingirita mai, na nama ni taliboni, walu dua tolu. Hi everyone, today we'll be making a veggie burger with cassava patties. To make these patties, we'll grate some cooked cassava. This is another way where you can make use of the leftovers. 1.5 cup of grated carrots, 1/2 cup chopped onions, spring onion, chopped dhania, grated garlic, salt for taste or any other seasoning of your choice, 1 cup rolled oats, and give that a good mix. I prefer to use my hands to do all the mixing. Once that is ready, we'll heat and lightly oil pan. Scoop the mixture into your hands and form a nice size patty and place them on the preheated pan. Let that fry for about 5 minutes or until golden brown. Flip and repeat the same for the other side. Once your veggie patties are ready, all you have to do is assemble the whole burger. I like to use wholemeal buns and vegan mayonnaise. Please feel free to use any spreads of your choice. We'll top that up with some tomatoes, lettuce, and red onions. And that's it, a delicious veggie burger that the whole family will enjoy. Bodo lawan katuman
bula kelesua.